Ya magana fo nyina afishia pa afisa se ne nyina yete ase ne kwa hoden ewo ho ye ma wache mo akwaba e de Badwam TV Badwam bronya nkomo yi eso enwum ne de be ma mo but also tie nsem ba ku mienu yi na fe ye de dwumadie no nka ye no ebre wo na 25 December yi ene ma kese ani gie womo nkranhye womo sede womo a wo be sadada ho ene de bro nsam no ne obetie womo ebini adehye frinknan Peswo Kusunyane, one near to Togo, one some waka on some, and only same bin and pay me the bro, Adom TV, Badwam Cassie. Share live or Facebook /Adom TV Extra, Go TV, A119, DSTV, 280, Ko YouTube, Adom TV Tube, quadumonline.com, and some way ni be Kahua, Eguho, Medidi, Fia, Amankwa, Tamaklu. Afia Nidium Yenti said in Seminole, Etie. Adom Kasia ebo aproko circle VIP station ko hwe ade ne nya ni ko hwe se de akwantufu aba anopa no nso na awia prem to bremu kro no mda so te ho a wor mu nya asen na wani atitu agu wonsam de amane boni akosua Japan ntwi edeba eni so me beduru ahomache 4 me ko sunyane me dru sunyane so a me sia me sa to aso akoba bifufro me beduru 4 Sesi aye kobo 12 still na can buy. The beba nso so aye twa take it no 445566 edru ye so a omo se asa still na ye da so tia omo ji nkrofo sika ekotwa won chen omo ji nkrofo sika kotwa e won chen no ma betisa omo edu omo ko na ye ba 4 no omo mba 6 no omo ko ye na ye ba 4 no ye da so tia tia ye nyanko usuzu se dinti na ma traffic a chewa asa. Oh, me sure say because of festive season in Kofu percent among travel kusunyani kodi Christmas no. And when Sina can no why thing because some could you on so our moon nipa no matter back to Accra. Empenyifo be ka bibia chemo dinti a mwacha muntimenya ka ne bia na. So far no mo be ka say cars no na omungu su shisha ma yenti na ya che no. Ti we are hoping say cars be ban ya ko. Yes, Nettie. Usuzu se de important na empenyifo be ka bibia chemo na. Me hu say omo hihye na enhye de enye adwuma because e beto obi mu ha gidigidi ebi mu ko na ebi aba ba ni na so ye wo he ya ye ntumi ntu ya nan e ti ye se omo etwetik ama obi no nso se na car no kra ye den e ma ye nti omu bu anim ho na se aka aba ma omo afronti ye hwe time ayen so ye be den ye be ko okay minim se basis na short to dia minim e bi se time bia na me kwa me hu ni sei and nipa o ha de so nipa ni akese this year they are different different ma yenko kintampo dwani mu wobnu east mantam no emu adehia yenya wo no won kasa ye no bia hunu bronya no sade odi no ne ma wodidi yenko de ekoso ho sade ya hunu afi edwa no emu onuru nipa ne ba opade no nanso sika ni ho ana ne ma no so ne boa ye de ne ye nte so say ade say yet so dia ene de obetimi ato nipa na obi aba begina ho obetimi anya bi se ne wo pe nanso nipa na paade no so scan ho entimi nto dia ma da no emu anya kakra dia ma ye nyina ye nim official so say ya amanfo Badwam e be pende o mudi bedi bronya no me dia me ba ye de me ba se me ba be pem mo eni anwa akoba me ma me se ne be no so bronya na ne beji ba ye bo no me beti ye no mantimi anto mo no dia me manage to e ba anwa no still ni border so wosoro ntimantime anto anwa no last year na bo no na e wo fom kakra sen afiwe die hu se bronya kra na aduru isi hu adwuma no bronya bremu no amsa eye kakra sen last year sedenti ameka nsa ne se nipa no ba mo ana yakowa no wano no tin say petrol ni gas ni bo no koso nse ka mo boa ye ma petrol fe ayino ka fe no nso timi koso a nka be boa ye di onpo enim se ndan kabirada nipa ne be ba ba ne se de nipa ba adwa no dwa ni ye pa ne ma ko abro tonu ekọ kakra this year the dwa ni ye che last year dwa no because na pompo ne enim se na dwa ne be ba se de dwa na ba ne buru minti ase so dwa ni de ye omoto aburo ni kakra aburo ba eni ebronya bosumi ye mua na futuo ekwa magana fo nyina bra medical doctor woda AFM diagnostic center no
Dr. Ernest Frimpong de to obia ni yenye adwumaden pa na yemwa na stomach samra form correla yade no so emra form the teacher wutu senya east mensinimo. Yeah, various lab tests. Sounds na yes, sounds diagnostics scan. Ewaha. Na Yashin also said there are various things that it's an issue of concern. Number one, cholera is of the rise, and we have noticed one or two cases that we have seen through our tests. I think so. No, the stomach ulcer, that's H. pylori. I know, so you're checking. We are also doing RVS and other things, and we are detecting one or two. And then see the advice I made my general public and say, "Be a born home or say, be a clinic, be a war, a ben war, and a hospital, be a one." Because sure, say, Obepa could take a test of yourself at least every year, be an answer every month, be a grano, and one day no war, ubit me up a check up. Penyini a wono NWT Executive Community Church Dr. Francis Ochiahene Esel ene amani boni enkomotwetwe mu no wode ato agidifuo nyina enimu se eya na se yare bi ebo wono mo anu wo susu se eye honhom yare no wonyi wadwene emfiri sane amani nyina so ne mum one time wonan eni ntenti a ewa yare sabia tibim de magana fu nyina imi na eka ho de me antwa na yaba na onke ntutum ansa na yakọ hospital anno na aka too late yeso bia de se yabe bi hunde ya baby ho akọ hospital ntem mpo ebotuma me na medical check up na akohwe ho se entum yen the whole year entum yen regular mpa the whole year yen 2 times na hwe ho odin a no so eboboa ye machines a what check machines a odi adwuma no otum diagnose bibia wo ho na machine na nti ebomu bibia from head to toe. Maminyina no so na Adom TV kasia na ha na brema kwan ne de asie me ka kire se ye nkyetwen ne emie phone lines yi ne ehwe se de ne da no etie ene ne obeye wom ye kwaba.